سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, mijn naam is Muller. Hallo, ik ben Maria. Rondom het huis. Rondom het huis. کور او د کور چاپیریال. Hier is ons huis. Hier is ons huis. دلته زما کور دی. Het dak is boven. Het dak is boven. بام پاس دی. De kelder is beneden. De kelder is beneden. زیرخانه یا پهکوي ښکته ده. Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. د کور شاته باغ دی. Voor het huis is er geen straat. Voor het huis is er geen straat. د کور مخې ته سړک یا کوڅه نشته. Er staan bomen naast het huis. Er staan bomen naast het huis. د کور ترڅنګ ونې دي. Hier is mijn woning. Hier is mijn woning. دلته زما کور دی یا زما د اوسېدو ځای دی. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de keuken en badkamer. دلته پخلنځی او تشناب دی. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. دلته د ناستې او خوب خونه ده. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. لویه دروازه تړل شوې ده. Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. مګر کړکۍ خلاصې دي. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. نن ورځ ګرمي ده. Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. موږ د ناستې خونې ته ځو. Daar is een sofa en een fauteuil. Daar is een sofa en een fauteuil. هلته یو کوچ او یوه کوچ څوکۍ ده. Neemt u plaats. Neemt u plaats. کینه یا په یو ځای کینه. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn computer. هلته زما کمپیوټر دی. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. هلته زما ستوډیو ده یا هلته زما موزیک غږونکی دی. De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw. تلویزیون بیخي نوی دی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Rondom het huis. Rondom het huis. کور او د کور چاپیریال. Hier is ons huis. Hier is ons huis. دلته زما کور دی. Het dak is boven. Het dak is boven. بام پاس دی. De kelder is beneden. De kelder is beneden. زیرخانه یا پهکوي ښکته ده. Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. د کور شاته باغ دی. Voor het huis is er geen straat. Voor het huis is er geen straat. د کور مخې ته سړک یا کوڅه نشته. Er staan bomen naast het huis. Er staan bomen naast het huis. د کور ترڅنګ ونې دي. Hier is mijn woning. Hier is mijn woning. دلته زما کور دی یا زما د اوسېدو ځای دی. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de keuken en badkamer. دلته پخلنځی او تشناب دی. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. دلته د ناستې او خوب خونه ده. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. لویه دروازه تړل شوې ده. Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. مګر کړکۍ خلاصې دي. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. نن ورځ ګرمي ده. Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. موږ د ناستې خونې ته ځو. Daar is een sofa en een fauteuil. Daar is een sofa en een fauteuil. هلته یو کوچ او یوه کوچ څوکۍ ده. Neemt u plaats. Neemt u plaats. کینه یا په یو ځای کینه. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn computer.
هلته زما کمپیوټر دی. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. هلته زما ستوډیو ده یا هلته زما موزیک غږونکی دی. De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw. تلویزیون بیخي نوی دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens.